whawhetai o lau maari ke tō tahi o tua he tau tolo tonga ko ta mai ko alo me lau maari hai ko ta whakiu tarangi o le leia o tua ma waipe hallelujah ko hiwa whawha e nei talitali me tau tohe kau hiwa because of you ko wafai a sisu krai siu alo ofa lau ia tang lau he tolu ve so wa me wa tolu ko si hova wa ngalelei ko si hova wa ngalelei pa kai ke tau auha he no hinga o kai ke ni hanga ho manava ofa ko tau age pong ko tau pe tau fo ko no hinga ko nga hanga tonu po lau e himi e fasta me te tolu no o tolonga mo ta ngata ni alofa ko ia ne nga he mama lalahi ko ina nga he langi i hende poto ana ko o tua e tolonga mo ta ngata e ni alofa ko ko le atu he faf ko ni ke fafofonga me Faifekau me pule ngowe pa peke no toko ni ke hoko ai ko e no Talitali au mo kau hiva fo ke no Talitali ki mo tolu Faifekau Tuavao maake kai uma e o tamo sesiare kai pehe ke na ongo ho a fanga first my second lady sister sona maake pa mo ana siare ko tu yo ko me mai pe ana he ope ofat ana si fongai fa e ka me le pale re si fongai tamai hu fanga vai me iki ke la o ko tai tale le ki moto he wafa o sisu kalaisi Pau e tau kau he whaf koe ni. Ngai koe lau, ko mu alpe me api ke api. O mo pilong pe ke api koe ni ke sase whare tamai. O ko talitali atu hene a te vita ofa ki ne yafu. Kai pehe ki kaunanga koe ni ko e risa ngā visi. Hallelujah. Pea mo seini lele noa. Talitali reki moto he wafa o sisu kalaisi. Ko he wafa e whai tau pore. Ko he wafa ia o tapuha. Ko he wafa i maoni. Ko kora tuheni ke tau, una tuheni ke tāna ke tau mea ofa. Ko toto mai tohi ko ia anga ue wahe tolu ve siono. Ko taranoa koe ni ke he tangata na e pipiki. Hau pita mo Sione ke tempare. Ko tangata koe ni na ne nofo pehe ta whaki o kore. Kai ko e koloa whakamateri e o whea mahe tangata ko ni o kai ke koloa whapaanga ka ne mau e ia he aha ko ia ai koloa whakalau maari e poka lea ia pita ko siriwa me ko olau kai ke mau ka koe mea te oat kai koe ko huafa o sisu o Nasareti tu upa ke alu koe mea ne hoko ke tamai o koe ni ne pehe tala noa na neha hopo hake ki olunga pa ne tuu pa ne eva pa ne whakamalo ki he eiki ka whakatau whaki he whafkoe ni whaki i he lau maari e he oso mai o tua ai ni mea o whaku lau maari e koe maalohi e ka te koe ke tau alo talaki e ne ngā ue ke whai taha o mamani Porque talaki e ngā ue o tua mo baptaiso e ka wako koe mea ne whai e pita mo Sione na alo talaki a ngā ue o lawe mo nuai e tangata pipiko e ni o langa hake ai e ne moui pa ne wha maalo mo whakihiki e o tua ko tau whaki he whiawhiri tau whaki o tau hopo ia kia sisu kalaisi ko hua whai ko ia e peluki e tui ko toa pe e hua whako ia pa e whaha pe wha mo oni e lelo ko toa pe ko e eiki ia ko sisu kalaisi ia ko hua whai ia o sisu kalaisi pa ko tau whaki he tau tuu e hua wha sisu kalaisi pa ko tau whaki he tau ewa e hua wha o sisu kalaisi ko rei kau hiwa ke hiwa mata foi hiwa ko sisu pe tanto uki ai i kaya toi taha ko sisu pe telele ki ai i kaya toi taha i kaya toi taha te uki ai ka tuku a sisu ka muna kotoa ko sisu pe telele ki ai i kaya toi taha ko sisu pe Sisu peta rebe ki ai i kaya toi taha Sisu peta rebe ki ai i kaya toi taha I kaya toi taha te rebe ki ai Ka tuku a sisu ka muna kotoa Ko sisu peta rebe ki ai i kaya toi taha
mafama lola ki a Fiona ho alo fa io o ke tolonga mo tai ngata na le fotu ala ke tu ia pa pule ia ho fotu e mahina pa pehe eki ke tu ia pule he pouri ko alo fa tolonga mo tai ngata ho alo fa o maulave mo nu ai eki he fa ko ni mon unu mai fa ko ni eki ke tapaki Ataniela pa Faifekau isi o non unu mai fa ki ho kakai mo na fe lau eki ko na fe lau eki ko na ilo eki ko na ke tuku mai malo hi ke na kiate ke na tolu ke na ma o lau mari ma na tua po malo ko ya eki na faka he mana o na faia e mana ko na nga pe ko wafa asi suka isi o na saleti o ma o e malo hi po ma o e tui pikitai ke te koe tapaki ho na fale tapaki ho na family pa pega te ke na tolu ko ta pe na tu he fa ko ni eki fa foki mai eki ngai me ko ta pe o na pohori ke ho na loto profetau la ke me afana ke na tolu fawa me ngai matapa ke na tolu na kumi na nga we eki profetau la ke me eki ke na tolu po hai me no hori ke ai pe faka materie porque faka paanga porque faka lau mari toko ni mai eki ke sia se fale tamai gloria me langi o faka te unga toko taha pe a Fiona a wafa tapuha he wafa si sukalais no mafa moi na mole faka taha pe he amen o kia e tau whanongonongo ko e ospe ko ni pe kataki o mea pe heni e kau hingoa ko te uia atu ko kau men fellowship o gofi whaki ai sapata mai o te tau teu ki ai e ko saut whakaahi kai ko Josh Kama poi tu inga mala Sione Maafu Francis ko Joseph Magiroa Isleha Uri Soni Mama Mutiki sere pe ko tau whanongonongo ki mea whaaiki o ku hoko e whai pe whalaite e tuku atu e whakaiki ki pe he tau pesi porque taimi mo e ngahi o wau o whakahoko ai pe ko i whanonongo whaosi ma Daniela o ku ospe we si pi hoko atu e hiwa ka wimeni pa hokat lea mo ai temi a sista Ana Anaa pa tapak mo te eiki malo. Amen. Let's rise to our feet. If this is your first time to be here, you might be a bit shocked because we like to jump, we like to run, we like to lift our hands, we like to shout. But it's only because something changed within us. Amen, church? Because once we were dead, we be made alive. Once we were blind, now I can see. Once I didn't hear, but now I can hear. Amen? So as we sing this song, it says, my God is alive. Amen? Raise your hand if you believe your God is alive. Amen? Hallelujah. So greet your brothers and sisters in the Lord and let's praise our God because He deserves it. Amen. Oh
to overcome. Your praising of God determines you have the victory. For we do not move by sight, but we move in faith.
You are sovereign God. You are God from generation to generation, Lord God. Our generation is dying, Lord. But your word says, I will go on from generation to generation. Jesus, thank you for the wonderful, powerful work of the cross. The resurrection power of Jesus Christ. Yes, that has the power to change a generation. So the one after us, oh Lord God, can be on fire for you, Lord. Where is the faithful? You say, Lord, we are here. Where are my servants who are filled with the Holy Ghost to share the word of God? We are here, Lord God. Let Father's house be that place. There is no pretend, Lord, here in Father's house. We love God, we live by God, we speak of God, for we are people of the kingdom of God. Thank you for your people, Lord Jesus. May they arise today. Arise with the fire of God in them that changed us, Lord. Transform us, Father. Kaya ale fong feo ngaiki. Kaya ay hale ay tao. Mo ngau e magonga na ake fai maki mautolo. Ihe ahoni ihe poni eiki. Ok mauto upa mausio pa maule aki. Ok mo ui ay eiki. Ok kai ke aha me tai malava ke otua. Okune lavai, okune malava. Io. Tene to ai pe ke ngata anga. O te mau veiveua. O te mau whakamomoko e mau ofa ki a te koe. Koe taimi eni. Sihova. Alamai. Alafou. Alamai e fōngak makehe e fiafini. Ki hoka kai. Koe sino ha mai. O sisu kalaisi. Mau kore ngai me ani he wafai eiki. Hallelujah. Papehe kotoa. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Ihe momeniti koe ni. Whakawheele vai kau hiwa. Io, pe koe kau wimeni. Te momo omoa mai. Pea toki hoko maa sistana. Praise the Lord. Women, kataki o me mai ki moani. Ho te no mo to mo to e meni mo to. Hallelujah, profeta.
Whaptai ke eiki. Te lau e whainga maari e koe ni. Ki mua kau ta whai. E kuhiwa e whiaf koe ni. Ki wat ki whamalo. Ko uto mua whamalo ke eiki. Ne o mai mo i lele ka te au. I'm here a perfect woman. I'm a woman of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Koya. Kofifine. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Uai whamalo ki ai ko whamalo. Ke eki ko ui ko e o mātua na kwa no whai. Na tu ta pe he ni. Pau kore anke o mātua. Ko lose. Masai nai. Ke kum me mai moha ki sias pentekosi yofi. Oai mama o te ulua lele ala. Bia whaawale beta mai ki o heka. Hau beta ma tuk mai au ki he. Pa ko whawheta i am whamalo ke eiki. Toro whamalo ko whawheta i ke eiki ko hi. Ko Faifekau. San ma ake ka mas oana. E na talitali to whiwhi au ke humai. Ke ko tau siasi. Iyo, fata saus. Ka kai ko to apel maman ko ni ko ene whanau. And we are one of his children. Whawhetai ke ko whamalo from whawhetai ke eki. Koe worship team neo. Whao whakahoha ka tik nau tolu. Ke taig whanki hiwa. Whamalo at neo ka mai kauta. Mai whenga mare ka te au. Koe peke lang e ki. Whamalo atu ke taki koe tapiwe ma. Whakawhi iau ki ilea. Yo moloto ngahe polo kalama e tapiwe ma. Pana mo o mai e ku fusila. Mama, fatu, too heavy to lift. O whamalo mwhawhetai ke ki. Pako whaasa ki whamalo e whiaf koe ni. Kaletia ono visi hiwa. Oa na mo fiu e whaile lei. Te mo te tau utu hono whai tau to tonu. O ka pau he kai te tau vai. Loma taua vesta tau tamai. Pea oa e whakapiko he ngā we. Ka mou loto vela o tau ke o tua. Whawhetai ke eki. Whaasi ki ai. Ko lea mawai ka te mo tolu. Whahawai tolu vesta tau tala mai heni. Whakai o ko hau whakawame. Kuku ke mau, ai aku ke mau. Sioko ni matai mini. Sioko loto. Now, look at your heart. Hame aku kuku ai. Na ke kuku mau fume alele. Peko fufana ko fufana. Owa. Ai e fiafini ko lea mawai ka to. Kuku ke mau ia. Kai owa ke hau. Amen. Whawhetai. Ko whaloto lai pe, ko ki hiwa mala ke vai, ko ki whaloto lai pe. Nā koe a whenga whakaosi eni. Nā koe mo unga whakaosi eni. Nā koe fuuveri whakaosi pe eni. Nā koe maile ta whakaosi eni. Hoko mai e ki peke, ha ake fu, ka wenga ma whakotoa pe. Ha aki ki lalo, ha aki ke mo vete, ka tau alu tatou ki he vani. Woo! Whawhetai ke eki. Whawhetai, hallelujah. Hallelujah. When I'm tossed on life's sea and the waves covered me and the dark cloud won't let the sun shine through, and a voice seems to say, child, there'll be a brighter day. Don't allow the storm to hide sweet heaven's view, 'cause you've got one more valley, one more hill. 'Cause you've got one more trial, one more tear. One more cave on life's road, maybe one more mile to go. You could lay down your heavy load when you get home. Then don't let Satan see those tears. Let you smile
feel. Hold your head up high and give the world a smile. You must be faithful all the way. You're gonna be worthy, Lord, someday. Praise the Lord. It could be over after a while. 'Cause you got one more belly, one more heel. And you've got one more trial, one more tear, one more cave on life's road, maybe one more mile to go. You can lay down your heavy load when you get home. 'Cause you got one more belly, one more heel. And you got one more trial, one more tear, one more cave on life's road, maybe one more mile to go. You could lay down your heavy load. 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 I can lay down my heavy load. She can lay down her heavy load. He can lay down his heavy load. We can lay down our heavy load. We can lay down our heavy load. When he get home, yes, yes. Praise the Lord. Amen. Ko hai ngahi foma mafa o kei puke. What are the Hai burdens ngahi that you foma carry? mafa o kei whatatakai holo. Yeah, what baggage Hangei ko are you taking with you? Ko hai ngahi mea une kei hanga whakatuai i ki tau tolu. What is still I he tau keeping you lalaka. from I he tau eiki ko moving sisu forward kalaisi. to our Lord Jesus Wa Christ? manatu mai he whae ko ni. Yes, this dear sister and Taimi mother has ke reminded tuang. us. It's time to let it go. Singai kai ki aha no aonga ana taha ki he mo'ui ko e ni. Yes, there's no benefit for it in this life. And it is also a burden to carry on the journey ahead. Ko hau kakato Come completely. kia kalaisi o To kai ki te Christ. whemau hamea ke efi mai ai. Nothing else to Yeah. come with. Yes. Koe tui pe. Only faith. Koe tui pe taha whemau ke hau Hallelujah. Yes. moia. Praise the Lord. Praise God. Whangata pe ngai whatapu o si honoa whaki. Tapu ke he toko ni Faifekau. Yes. Poate. My respects to Whatapu make he kau tangata eiki pe he ke kau whine eiki. Nge koe hiwa taha poa ki ko nau. Toi omi pe ke tau Yes. hiki hake ho tau loto. blessed Whakai ai ki songs tau to tolu. uplift our hearts. Hoko fia mau pe whanongo ke hiwa kau whine. I'm delighted to hear the singing of the women. He ulava pe ke te tālai e nau tolu koe o ku heka ke nau lava hiwa toko taha. E kau one man band. E whainga ni ko pau pe ke nau hu nau tolu he ke nau puri ai pe nau whamalo pe mo whawheta i ke ngai. Whakotu utu ulerei ko ia mo. Praise God. Ke whia mau ke tau whanongo ke he tau taha ko ia. E ko asingai ko tau toe laivi, Praise the Lord. Hallelujah. Oko hange ko mo lave ilo ibe he tau lere mai. As you know, throughout this year, I he ko whakaamu ko ia ki o mai e tau ngahi te whito i tui ko ia. Ai o tau tui kai ko siasi wha Pentecost ki as tau I tau. have wanted for us to learn the doctrine of the Pentecostal church, He ko mahu inga ia ka te ki tau tolu. for it is important for us Ai tau ai mea tau tui mo tau whalala ki ai. what it Amen. is we believe in and we trust in. He kai ke tau hau tau tolu o tui wha Pentecost ka he tau hau tau mo mo uia o ha kau taha ka lotu ke ia beko e. We cannot come with the faith of You a need- Pentecostal. Yes.
to believe in what you believed. Amen. Amen. You need to have faith in what you believed. Yes. O whemau ke tui. Ka kono hinga koe o mai koe ne tau te whito i tui koe ni. E tau o tau siasi. And the Pa ko doctrine of our church, o and mai I whake tau know, wha hu koe no tau ki live i pe koe he tau. O koe ki wha fu toko lahi. and there's not always very many who are in our Zoom class. Sai hono o mai he ni ke mau kotoa i pe ki mau So tō. I will bring our doctrine into the Sunday service. He Amen. kono hinga he ku ke whai mo lava ke whakakakato. So we can He kui kai complete ke si pe it. no no ko. Ai koe foi konga koe ni koe kupu ni koe hono ni ma, koe te whito hono ni ma ni ai koe. The imminence of the event. Pe koe tu nuku, pe koe tala mai oku whakavave mai. O kai ke tuai, ka ku vave mai. Morning. Amen. Oku tala noa ni ki he foki vave mai hotau eiki ko sisu This is kalaisi. talking about the soon to return of our Lord. Malo pe o ke whakaukau koe o. Tā lue ne lau e whoki wawe mā kalaisi, o tau kei tāri pe. Perhaps we could say that they've been saying this for a long time. Jesus will come again. And we still wait. Pea mahalo pena ku moli ai pe ku holo ai ho tau loto o ki And tau tō. sometimes we can be discouraged or E disheartened kai ke tau sio ku hoko hamea. that we can not see anything happening, Ha i mai ai o ku wawe ke whoki or mai a ho tau sign that He is soon to return. Ta ku maho inga o pito ia. But it's so Ke tau important tui ke mea ko ia o tau matea ki. for us to believe what it is that we Whakawheta i ke eiki. Koe talamai a koe ni he tau wholofola he tamai. Ko tau eiki o ku wawe ne whoki mai. our Lord is soon to return. Mahalo ko mea koe ke whaka ilonga mai pe whaka ila mai i hata whaaki. Kono uhinga na tau tāri pe ki tau tolu. Kai ore waka tau tuk whamatoa to he fo i hou ai taha koe ni katoe. Perhaps we don't see the signs because we just want to be serious in the last hour. Kai o tua uke kakai pe koe No, koe. you are not deceiving God, you are deceiving Amen. yourself. Amen. Whakatau ngai ka ke mahu inga i mea o tau tui ki It ai. is important to know what we believe Mo mea o tau piki ki ai. and what it is that we E cling o tau on to. ilo. For we know O ku iai hono lelei amui that ange. there is good Pe te tau reward kei to mo ui he come. taimi koe ia. Pe ko tau hiki atu me mama koe Whether we ni. believe at that O ku time iai or e move mea ai amana ki lelei. O ku iai e mea o whakatetua ki ai e tau mo ui. Ki he kahau. that our lives are Pa kono uhinga ia committed koe. to O pursue o mai e koe ni ka te ki for tau the tolu. future. And that is why Ke I tau bring toi it sio for e us peki ai. to look at this evening. Amen. Matiu wahe ua wha pa koe vesi hono tolu ana. Matthew 24 Kamata aki verse me 3. wholofola koe ni. Let us start on this scripture. Ka koe aho pe moe feitu la a ko ia. O ku i kai ilo ki ai hataha. Te ilo e he kau angelo o langi. Ka ko eku tamai. Toko taha pe. Yes. Ko lea na sisu. These are the words of Jesus. Amen. Pau whemau ke tau tui ki ai. And we need to believe in it. Talamai heni. Nai osi kamata ke mawahe atu a sisu. Jesus. Me he temi pale. Kana e hau e kau wakonga. Had left the temple. Ke whakaha e ngahi Elia o e whare lotu lahi. The disciples Kia te came ia. to him to call his attention to the building. Aia, whakamahino mea koe ni i heni. So what is clear to us is Nei whakama sisu ke ilo i he kau wakonga. Ki nau tōna nau mui mui ofi koe ai. Jesus wanted those who followed him Ka hono closely. hinga na nau mata. Hange o kuhanga e he whare lotu lahi. It is almost as O if toho the aki e tokanga koe kau wakonga. building caught their attention more. Eiki, wakai ki he whakaofo ofa hono langa e whareni. Lord, do you see all these things? Pea tō ai pa nofo ai e nau tokanga. And their Mahino nani focus, hanga toho aki ho nau loto. and it He took teke their nau siona toha attention. no langa hawhare peheki They've mua. never seen any building like this before. E lava pe ke kai haasi pe toho aki e tau tokanga. Me he eiki ko sisu Yes, kalaisi. very true. He ngahi mea koe ni o maari o mama koe The ni. things of this Amen. world can take our attention from Christ. Kau tau o silo ku aha. Whakangata-ngata But we pe know ai mea that it is katoa pe ko only iai. limited everything on this earth. Ngata pe ia heni. It is limited Hono here. lelei. Pa On hono earth. masani.
Its Ngata beauty peheni and ahono wonder. aonga o ona ia. Its benefit Kai is ke only ai hane limited here. ka kunga na taha ki he mea ko ia mo ui ka o gune palo mesi mai. It has no part in the future that is promised unto us. Ko toi asinga mo ne tala mai he ni he kai ke whakatu o tuai mai o kuvave mai. And therefore, he will not delay. Na koe He will osi come pe ni te ke quickly. tau kere si ko foki mai e ki. Perhaps after O this. koe whea tohunga ho mo ui ai. Where is the position of your life then? O ko whaka amu ke tau ki tokanga mafa ki ai. We need to pay serious Whai attention. hamea ki ai. Do something about it. Ka pau ke ilo ke mama o me ki. Whai If you hamea know ki ai you ke are tau far ki from the mai ke ke Lord, ofi. to bring you close. Koe ke toi anga te tangi he aho ko ia. There's no Koe whainga need to maari cry e no that tau day. mau. The Ke tau opportunity you whanau ai have ke ne folfola. to hear his word. Ei, te vave mai, e vave mai foki. Christ said, I'm Kai coming ke again whaha ka soon. te ki mo tolu. I will not reveal it to you the O time whemau nor ke mo hour, tui ki ai. but you must believe That's in all. it. Mea beo tau whemau. Ke tau tui ke ne folofola. To believe in his word. Kamata mawahe at koe kau. Tange sisu. Nau o fofu. Tange sisu. And Jesus said Koe to them, whare koe na. E holafa bea. truly I tell you, Ne not ongo one ne stone. whaka ofa koe na. Yeah, Kai ke tu ui a fuoloa. yeah. Be sisu. Ika i oku mau mamata ki he ngahi mea ni kotoa be. Go tala mo ni atu ka te ki mo tolu. E ikai i heni ha maka. Go whakotu ki ha maka. Yes. E dai ha laku ki lalo. Hallelujah. Laku ki lalo. Koe mea ulanga he tangata. What man builds, Ko pau peke holoki. it will be Wa peke thrown holafa. down. It will perish. Yeah. Koe mea u whakotu he otua. What God establishes Oku tae ngata ia. is for E oku tae eternity ngata. and forever. Whawhetai ke iki. Yes. Mai ko lau koe tau pe tamai he ni. Koe tau e ono pe. Nai whai kono langa koe ni. O te 6 mbare koe. years that this temple was, O si pe whita ono. Hang he kaulo ma holoki. after 6 Holoki. years, the Romans. Koe whehui o destroyed mai it. he ni. Koe hae mea mahu inga. Question I bring here. Ai mea u totonu ke tau hanga whakamahu inga i. Whika o luaki. Yes. Pea toki whakahoko hoko hi whai ho o whika o koe. Hoko hoko hi whai koe. Yes. Fotu ange mea u whika o luaki ho mo ui he What aho is ni. your first priority Ke mahino. today to O make bea ine it clear wheka kunga aki pa moe mo ui koe au te that it has something to Tau do eko with the sisu life kalaisi. that our Amen? Jesus Christ is preparing for Mo ui. us? Ma teu teu i he houa pa moe miniti ko toa Live pe. a life that is ready. Mo ui ma teu teu. Live a life that is ready. Sione valu. John chapter 8, Vesi hono tol taha ke tol whae. verse 31. Tāngi si isu ki he kau siu. Nai tui ke te. Ka pau te mau nofo Jesus said to mau. the Jews, I he e ku ngahi whekau. if you hold to my teaching, Pea koe ku kau a konga mo oni yes, a te ki mo tolu. you are Hey. really my disciple. Whawhetai he koe eiki a uanga lelei mo nga Praise ofa. God, he is a kind. O kune talange mo whakahato tonu mai a mea u whakaamu koe ke nau whai. Tells us the truth Mo of tuunga o what it is toton ke he iai wants e nau mo ui. us to do and where our lives should be. Kai ke hano loto ona take more ha foi lau maari e It is not his intention for Kai any soul to be o lost, whakato mala ko toa pe. but that all would repent Pea mao e and mo ui. turn. I kai ulele ia siaso eiki. Whare Yes, tamai. amen, amen. O whakaamu e ke tau alu ko toa ke whaitu koe une hoseanga That teu we will teu i mo all ki tau go to the tolu. place he has prepared for Ke us. whemau ke misi e hata e ahoni. Yes, that no one would Ke miss. whanongo ki hono reo. Yes, or hear his voice. Whawheta. Hallelujah. Nofo mau i he ku ngahi whekau. Yes, hold on to my teaching. Pako ui au ki mo tolu. I have Koe called ku you, kau a konga mo oni. and yes, you truly are my disciples. Nofo mau. Remain. Tuanga ke mo ni ke ne whai ho tau whakatau ataina. Allow the truth of the word of God to Kai free ke ame us. ai e mama ni ko ni dene te lava whakatau ataina i ki tau tau. Nothing in this world can Koe free mo us, oni pe ai otua but only the truth ko of God, kalaisi. Christ, Ka mo ene folofola. and his word. More ngahi mea ko toa ia. Everything else will be Tamai koe lost. ke iaha ki fo i toti puka ki fo i rea ta e more me he folofola. One dot, not one Makai ai. stroke. Ho whainga maari e ho Your mau. opportunity. Kai tuku pe tohi tapu kai ke huke hake mo ki lau. Yo, morning. Eh? Koe Facebook ai mo ki lau ha Moni. folofolo. La henga hi mea ku sio ai po ha ngai mea. Ai mo ki sio ke moni. Hallelujah. Koe moni e ni une o mai e Here is the whakatau atai truth na. Kui that mua gives us pe te ki tau freedom. tolu.
Fe o pe mo he au hiri pe he ka ke tangu tu ko si o he mo e. Hallelujah. Ta koni mai eki. Amen. Ta koni mai eki. Help us, Lord. Mau inga ai tutupu whakafo itu ya mo ui. Amen. It is important for our individual life to grow. Taki kina kita whakatake lau maria ke ne taki Allow the kina Holy e tau Spirit mo to ui. lead us. He kono hinga tau mo ui ai ko ni koe pa tau hau ke ki hono siasi. That is why we believe Ke and we tau come hoko to ko His mama church. pa mo masi ma So ki we can mama. become a light Amen. and salt to the Ko earth. family ko te ke nau ilo sisu. Your family do not know Ko Christ. koe ho hinga ho mo ui. That is why you are Eh? alive. Ko kau ngā mea ko na he ngā pe koe Friend api at the ako. workplace. Ai o te ki ai ke nau ilo e ki nau tolu. You do not know. Ai toko taha ko ke tui ki ai. The person that you believe. Whainga maari e au. That is your opportunity. Koe taimi whakakolo ai e taimi koe e te alu koe o maua sisu. The time when we A te receive wahe wahe ki ha Christ. toko taha. And when you share with someone. Wahe wahe ki ha toko taha. Nei whapehe pe kei ngau e aku. Nei toko taha i ai koe, toko taha koe niu tui kehe ia. In my workplace, and Ka there was koe- somebody who believed it, had a different Koe religion. ni hanga koe o tesi i koe mo ahi ahi i koe au koe keu, he? Or when he Ilo would whoki e ia test hei. me, O ko ma kai ke u whakawhepaki au pe koe ha mea ka koe ne whainga koe ni koe ke ne hanga o tala mai ko mea ia u asi he ha mo igai o kai pe ke u ke foi kai pe ke au haku holo mui mo me ka kou I would not whakawhepaki retreat. pe mo ia i he and I would debate o with kai ko him. ai ke whai hake pe ko ha Not that we would i he mo quarrel, oni pe but we koe would mo oni debate pe u tau on the ngai aki truth. amen Yeah. o kai ke te whema o ke te aha mea tau ia We don't ke need te any hau other koe mo ia weapon. to. Koe mo oni pe o ia mea tau Only the mālohi ke truth tau of i the word kuna of ke God tau whiri e o ngai poko hanga hi tui unau tui nau tolu No matter ai what religion I kai they au believe, koe tui ke he eiki ko sisu believing kalaisi in the Lord Jesus Christ, ko ia ia o to tonu ke nofo ai a e tau amanaki lele He is the mo one tau who should whakatetu have our ake hope. hallelujah Ia mātiu wahe hono ua wha pa koe vesi hono whaua Matthew 24. Tamai e verse koia 42. ke leo he hui kai te mou ilo e wheitu la a koia e hau ai ho mou eiki Therefore, ai koe keep konga watch, mahu inga e ka te ki tau tolu because amen you do not know on what koe day koe leo koe ni koe hange koe leo koe ni koe kau koe kalapu mo mea koe leo koe ni this voice, koe tokanga i ai ngahi mea o ku ke whehanghangai mo ia it is a caution, he kono hinga he kai ke mālolo e whiri ia because the enemy will never rest. leo hi e koe koe You o need te ke to tokanga koe guard ke toko taha o ta yourself. whaaki Don't worry about the one next to you. koe tau hau koe ki he ni o ku whakafo i tui tui ai When we mo come ia here, it is individual. amen he kai ke whai au e seasio eiki a ho mo whiri I cannot make your ai mea decision koe ku for ke whaam you. ke whiri he kai te uhang ka ikai koe ko au ia ko koe te ke whai peho o It whiri is up to you, ki he mo ui ko ia your choice pa for mo that mo ui life ko eni and this life. amen Amen. e kai ke lava e mami mo tete o whai ho whiri Mom whanau and dad cannot make your decision for your ko children. whiri ko ni ko tui pe ke e ko si su kalaisi Your ko koe pe te ke whai ho whiri decision, you ko alone believe in the Lord Jesus ko hono Christ. tāpua ki e mo hono whakakoloa ai mo ui ko eni ke That is eiki the blessing amen and favor. he ku ke lava ke ke whai ho ha whai tu tu uni For you can amen make a ki ho mo choice. ui Yes. Make pa ko a tui ke decision. ahon to ton ke whai tu tu uni ko And I ia believe today is the day you need to make ai ke mahino he ahoni Make it certain today. a tu ngau ke tu ai The position you stand. o ku ke tu i he eiki ko si su Are you kalaisi standing in the Lord Jesus Christ? hallelujah tamai leo ko e leo ko ni ko ke wha mohe ai Yeah, pe mo keep sio watch. sio holo o wa nofo hange o ku ki mata i muno a ko ape hange ko Not hame o often a days. ke mahino pe ku fe mau ia Yeah. o ga mo to ko la na fe mau ai mo ui Many are seeking the light. ka u na lo tonga alu ki na tol he hala ko ke na ilo ki na tol And hono they i ko have anga hala ko gone ia down a different road. ki he taim ta tau pe na fe mau ai mo ui At the same time, they are seeking ko ha me te answers. ne lava ke hanga fa ton tonu ki tau tolu ai What can I he tau ilo ku foki vave mai ho tau e in ko us si su knowing kala that our Lord Jesus is returning soon? Sione tahanima John 15. vesi fa ke he hiva he ne Yes, tala mai verse 4 to 9. nofo ia te au Yes. moau ia te Remain ki in mauto me, and I will remain in you. Praise the Lord. Abide. Yes. Tamai ke Hallelujah. nofo ai
Tamai o kai ko eva mai pe. Yes, don't just visit, Ha o nofo. come and remain. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. O te fa eva nofo evangi api ko na ko he mea kai e nau haka mo mea ke osi mo mea ba ke he ia me eva ko ni ka pa pe ke fa alo eva ke ha api mo mea na fa fa ko ai pe mo ke to ata ki mea ave ki ai ko ya nga e fa ha e mai o mo ui ho tau e ke amen o ku ya e fa i longa lelei ke kamata me ai praise the Lord amen fa feta Hallelujah. Iya Mago ta no ni wo si fakau kau e hoa ia ke tai mi ko e wa ki kai e kau me ke he pa to ki alu to kum ha me fa nau ke nau ma me to ko ni me ai ei ko ya nga yo fakau kau ko ki ai be Yes. fa feta ye ki Praise the Lord. Yeah. e kono hinga ko me ai na e sai ia e mo ui e a ko ya And that is what my life had used to like. But today, ke sino pe aneo ke mo lele pe ne ngo na tutu e mo me he ha we ka ko na kai ne a we ke lunch ko ka me to mai mo foi mai pa ko foi a na u vai ki mo ko o vale pe ko tau foi mai he matapa there was a loaf of bread hanging on our Faifekau door. no lo he ai It was, mo yeah. ka ko tala noa ki he I'm mahu speaking inga ko about the ia importance a e tau nofo fratui When we frafoi stay- tui he taimi individual in a ko ki time, taimi o ki tau tolo tau feo hi pa mo tau yeah, that we would set a time Amen. to fellowship with God. It is a blessing. Ko ke te hata hai ko ko to ko ta pe Only you, yes. Pako tu ka taimi o fema o ke tau ki to ki fakakau kau lolo to tu to ki ta hatu ki he Yes. moana That we eiki would then push ko forward ha into the ho deep. fina ngalo ke te au Lord, what is your will tu for nga my ko life ko mo ui in the place that I'm in now? he kono hinga ko ke ui la la hi nga hi me aku fihi tu For there are many things that la me are o ni hanga entangled, fakapuliki au ke ulava many sio things ke that te blind ko me that I cannot see. ka ko fi mo ui he But I want to live o for fo you, iau he me ko ni ko I'm so tired of this mo thing. au ko tope that I struggle with Kaya on a ulava daily ea. basis. I cannot. he kono hinga he tau fakangata ngata pe Because we are limited as human. kono uhinga ko tau fakangata And because ko of hamia ko we ke are tau faia ya limited, laka ko ia ki he otua o kai ke fakangata yes, so we need to make a ko hamia decision. fai ngata ai ka te tau tol ke tau huhua ko toa o tau tuku lolo ka kato Difficult for us to surrender our all. he ku talamai he ni ko ha told him. he ku vave ke foki For mai he is to return again o soon. ku kai ke fakatua tuai mai ho tau o ku Yes, fakavave ne he foki is mai coming soon. o hinga ia ko fakamu hai ke mo ilo isa so That's e why I want you, Church o of wa God. ke fakamu ke toha to ko I do not want anyone to fall. Fare tamai ko no hinga. Father's house. Ko foto tu pa mo palani hao ai o tua ma oni Because oni. of God's perfect plan Ka makatu unga ya te ki tau that tau. is dependent on He us. laka pa mo fili o ku tau fai. Yes, the decisions we make. Famanato mai e ki ko sisu he tamai. Taha pe fo nga fare tamai. One way only, Me te ke Father's fai. house, No fo ma. Pe te Remain. ki ma o ya te au. in me. Hallelujah. Hallelujah. Ko to ta ko ya ku ha mai ai o ku piki ma o tamai o ku fua. And those who Hallelujah. remain in Him O ku ya bear nga hi fruits. fua faka o fo ku ha mai he ne Yes, mo. there are Hallelujah. fruits that come Wai ke tau forth fe from mau their ke tau life. fai lau pe. We don't just need Hera to ko na talk luet it. alata ka wa ko nga mo sisu fai the lau mai disciples fu fiki a ene tu mata lele mai. Tamai na kai ke mau ha foi fua. And the fig tree had no fruit on it. Pa ko na usi tu a pe mate fu And as they fiki. turned, the fig He na fa died. amo e ki pau be wow. Tala tu ke o mate fu fiki. Ai Yes. fa ta ka na alot mo ka wa ko. Ko hai fa ka e ka wa ko What ngai is a the ko ya thoughts of no the fu disciples that day? When he na Jesus usi o cursed ki the he fig tree, na fa had no amo ai e ki o pe he pe fa amo mai e ki ka te tau tolo That is what the si Lord- fa le tamai o ko fe ma foi fua ke usi o ki e o Wishing mo from wi you. I need fruit from your ke life. fa ma hino i ka te au io So that I can o ko see ke anga tonu ho tau You ki are mai ka te au faithful in serving o ko me. ke to kari o ka ke That ha you me are de ne standing, we i ko waiting. Nothing can he ko shake pau you. ho fili For your decision is sure. pau ho fai tu ni ka te Yes. ko e me te ke Your fai commitment is sure. Wakai ki o tau whainga mahari. See not our Wakai ki opportunity. tā puaki koi. You see not the blessing.
Whakapapau i o ke tu umau he eiki ko Make sisu certain kalaisi. today that you are standing Piki in the Lord moni of kia Jesus te ia. Christ. Cling on to Him. Ave kotoa ki ai holoto. Give Him your all. E koe whakamotu ia ia kia te koe pa mo For it is family. favor Hallelujah. and blessing for you and your family. Tamai he vesi he ni hongo fulu he vahe pe koe hono tahi. And even in verse 10 Kapau of mo John fai ku 15. ngahi whekau ke Yes. mo nofo i he ku Hallelujah. ofa. Mo Glory. nofo i he ku ofa. Hallelujah. Amen. O hange koe ku fai a ngahi whekau ai ku tamai pe au nofo i ene ofa. Hallelujah. How this comparison, the Lord, our Lord Jesus, Iyo. kone hanga awe hake ki tau tolu ia, kou whakakaukau pe, ki he le volo ko ia. Ke lava ke ne hanga hoa, whakai ai ki tau tolu ke o te tau toi hifo ki. Yeah. Ko tōnga ena aku ia i. Jesus is urging us to. Pai hame kau katoi whoki ai ki ai. Why would I go back Na aku down? ilo na kai ke mau hame I ai. knew nothing Oku le was lei mo good tāpua ki. there. Yes. Why I want to compare to that place? Yes. Morning. You all know that place. Iyo. Hallelujah. Time ya taho mo ina ke hao ke One feitu. time in your life. There was nothing there. Yes. Kaya hame ai taha ha mai ha mama pe ko mai fai longa ba lelei. Yes. Whakapouri kotoa pe ia. When our lives were in all of darkness, Wa hame au tau ke latai ki ai. then why do we still like it to return to the darkness? Yes. Whamanatu mai. We are reminded. No fo mau I he ku ofa. Yes. Remain in my love. Pene whakahoa pe ki koia kia te ia pe mo ene tamai. And he Hange pe compared ko ku ofa ke ku tamai. Like I have kept the commandments of my Father, I remain in His love. Si pinga une omi pe whakaamu mai e kika te tau tolu ke tau whanonga mo ia It's the whare o tamai. example that Jesus Christ has given Si unto pinga us, koia. and we are to follow. Peka ke ngata pe te ki tau tolu. Not Ko tau only us, family. but our families Ko as well. takai koia au tau. Ko ki ai o malanga People mo wahe that we wahe go kai and we wholfola. share to. Ko ki nau tolu ia unau fie mau ia. They are the ones who need Kono uhi ngā pe ki whakamanatu ka te mdo. O ki ai ho mou mahu inga. that you would be reminded O you ki ai have ho mou value, aonga. you have a use. O ki ai ho mou family. Unau fau he ngai There's a whainata. family who is going through hardship. Ko koe toko taha koe ia ui he e ki. You are the one that God has called to go. Io, ke lava pe Faifekau, pa mo toko ni Faifekau, mo puate o lotu maau. Yes, the pastor and assistant pastor can pray for Ka you kua ui koe. Ke But hoko you koe too mea have ngā been ue called aonga. to Kene become ngā ue. an Whawhetai ke instrument iki. to God's Hallelujah. work. Amen. Amen. Praised. Hallelujah. Ofa e ni unihanga mau e ngahi awa he wahe Yes, ko toa a pe. love that breaks down every Kei barrier. ha whahinga toi mea ia tuu haki. No division, Mai usi holoki ko toa. every Ngahi war palani ka ko toa bea setane. and every O si holafa ko deceitful toa ia ki plan lava. of Satan is brought down by the love of God. He si suko lea ake ngahi meani. Kia te ki mautolu koe uhi. Ke umau me ia ia fia ia te ki mautolu. Verse 11. Wow. Hallelujah. Wakai ki ha mo ui. O hoko koe fia mo tāpua ki ho tau A eiki. life that becomes a joy to our Lord. Hau e tamai. Eiki, ranga tonu. Come, my servant, good and Mo faithful whai servant. tonunga. Mo whai lelei. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Malosisu. Kono au sia ia motofanga. Monu. E kau mui ke kalaisi he ne ofa. Whakakakato ai ne fia. Hallelujah. Yeah. Au whekau. Ke My mo whea commandment whaaki bea is te that ki you would mautoa. love one Amen? another. Yes. Kai ke toi totonu ke yaha. Hafiri ia. There should Oi be no Father's enemy house. in Father's house. Correct. E toko taha koe nau nofo tafa. The one that's beside you, there should be no enemy of Whanau yours ki in this mautolu house. ia You are atua. children of Yeah. God. Amen. Oa ike toi kehe ki nau tolu ia me te koe. Yes, let them not be any Koe different toko ua from pepa you. mo e tō whewhine Yes, ki nau tolu he your eiki. brothers and sisters in the Lord. Hallelujah. Whiofa aki. Love one O another. hange pe koe ku ofa kia te ki mo. Like how I have loved you. Talango fua kai whai ngofua. Yes. Amen. Hallelujah. Pe tuku ai ofa akalaisi ke whetawhi aki a te ki tau tolu. Hallelujah. Let the love of Christ flow among you. Kai ha tangata ia e lahi hake a ene ofa i he meani. Yeah. O ne ha whaki a ene moe.
Greater love has no Koe one uhi ko than hono this, kāinga. to lay down one's life for one's friend. Koe sipi ngāia, koe That whai is the taki a example. ngāia. Hallelujah. Yes. Ai au whai Hallelujah. sisu. Whakahoa e ni ke wahe koe he wike ko osi. O kai pe hato e whaunga I lo ia ki tau tolo e mamani. No other way that the world will know us, Ka koe tau whi ofa aki. but from how we love one another. Praise Yes, God. amen. Kai ke te ha whai longa I lo ia ki tau tolo e mamani. Yes, We need to love each other. amen. Hallelujah. Praise the Lord. No for ma. He ko Remain. amana ki lelei. He mo miniti. Yes. Ko toa pe. Whama oni ia loto mo lau mali e. Malawa ki tau talitali lelei ia. Make right our Ia ne hearts whoki and mai our ke mao spirits so hano that we kakai. can wait accordingly for his return. Whampe ke lau e ki fo I wholofola koe ni. I want to read the scripture for us Whaosi aki. in conclusion. Hallelujah. Ua pita vahe tolu. 2 Peter chapter 3, Vesi hono tolu ki he hiva. verse 3 to 9. O to mua ilo eni. E hao e kau manuki I he ah. E ngahi aho ki mui. O a eva I he nau ngahi horikovi a nau tolu. Yeah. O nau pehe, ko faa ko a ai tala ofa ki he nau hau. Ki he ene hau. He ko talu ai mohe ai ngahi tamai. Moe pehe ai pe ai mea kotoa pe o hange pe I hono ulaki whakatupu. Morning. Es nima. He koho nau loto, ke nau vare I he meani, koe mea I he wholofola ai otua, na e imua ai ngahi langi pe tuu. Yes. Mei he vai, pe I he vai a mamani. Lesion. Aia nai lo fi ai o, ai mama koia aki ai vai pe auhai. Ka koe ngahi langi moe whonua o kutu uni, ua whakatu aki ia ai ne wholofola pe koia. O whakatolonga ki he afi I he aho whakamau moe whakaauha e kakai anga hala. Ves falu. Verse 8. Kako eni e kainga ke oua te mauta e ilo ki he meani e taha. Koe uhi, koe aho e taha u tatau ki he eiki moe tau e afe. Pe koe tau e afe u tatau moe aho e taha. O ikai whakatua tuai e he eiki e ne tala o wha o hange koe lau ai ni ihi koe tua tuai. Ka ku kātaki wholoa ke te ki tau tolu. Jesus. O ikai whina ngalo ke auha hatako taha. Ka koe uhi ke hoko o whakatomala kotoa pe. E tamai mau whamalo, mau whawhetai ke te koe eiki ko ho o wholofola. E geu mau tuku lolo atu I ho au eiki. Ke whamore more I ki mau tolu eiki na ku mau munoa. Hanga ho mau loto e ngahi mea o osi mo auha. Kai ke ei hane aunga taha ki he mo ui ka hau e tamai. Mau tukulolo atu kia te koe. Maunga atu kia te koe tamai. Lau mari e maa oni. Kei tataki pe ki mau tolu. E hala whono ngā. Ka pau ki ai hangahi mea ku hoko I ho mau atakai. I he whamili siasi whare o tamai. I he ngahi kupu whakau aki kotoa pe. Oku mau lotu eiki. Ngā ue mai I ho malohi. Ta ke tataki lau mali. Eiki. Whakakakato eiki. E tae kakato. I o whakahoko lele iange ngahi taumua ma ngahi. Whakotu palani kotoa pe sisu. Kai lava ke mau ikunai. Kai lava eiki ke mau tau whanua. Eiki e o mau whakamalo pa mau whakawhetai ai kia te koe. Tāpu e kina mai hosia si. Pea mau lotu makehe atu ka te kinau tolu kai ke mau kau whakatahe houa ko e ni e ta mai. A ua tu e mau lotu ka lua lala e ta mai. Fi wafa si sukalai si. Si nama makiroa e ta mai. Whakawhetai ko sa te ki hifo e ta mai. Mo kinau tolu si kau whaingata ia e ta mai. O mau hapai atu. Ngahi kupu whekau aki. Ngahi me mipa o siasi. Whare e ta mai unau fōu atu e ngahi whaingata. Peko haha ngahi whia mau e ta mai. O ko mau te kaki kotoa atu ki ho nima mafi. Pea moho nima whai whakamoui. Eiki, haere mai anofo ia ki mau tolu he whiawhi ko e ni e ta mai. I he huafa pe o sisu klaisi ko alo. Ka ko mau whakamoui. Amen. And amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Kapau pe waha fe ma lotu makehe ke koe ko frata pe ori tai ho. Lotu pe ai mai hiva. Whilst we sing this song. Kapau te aloha ke i he langi. Pede una foi henga hinga ta anga o seni. Blessed be your holy name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ia eiki, hallelujah, whakawheta. E tamai mau whamalo, mau whawheta i ke te koe. Ki nau tolu, nau whai laka he whiawhi koe ni e tamai. O ke a whio i eiki o gea ngai whia mau vivili. Whia mau tokoni e hiki sisu. Whia mau whakamoui, whakasino. Whia mau whakapaanga. Peko hea pia whia mau eiki. O mau te kaki bang mau luva tu e nau ngahi mo'ui ki honi mafi e tamai. Ko koe pe o malawa ke whakawhetau laki. Ko koe pe o malawa ke awhio i a ngahi whia mau kotoa koe ni e tamai. O mau momoi pe, o mau tuu whakataha eki. Pa moho sia e tamai o hapai hake nau ngahi mo'ui ke te koe tamai. Eki, whakawhetau laki mai o whakatatau pe ki he lahi whauwhaua e awhiona e tamai. Toko ni ange ki nau tolu e tamai. Malo i ange ki nau tolu e tamai. Whakawhetau laki e ki ke ngai whia o kotoa pe e tamai. E ke ko mau lotu, pa mau lotu i he tui. Pa mo e mau whalala koe o tua koe te ke whakai e nau ngahi whia mai. Whai tāpu e kina si ngai whamiri kotoa pe Father's house. O mau hapai atu ko ni mafi. Kai ke ngalo si ana siale whanonga ku whai eiki kono i ngā koe. Mea ku hoko i nu sila e tamai, ko i ui ai awhiona e tamai, mo ki nau tolu eiki, koe ke mau kau whakataha he aho koe ni e tamai, a uatu e mau lotu ki ai, eiki tu ke mau whanonga pa moho wholofola e tamai, ko e lea mai ai awhiona ka te ki mau tolu, ke mau a ewa moia eiki he ngahi ui ke mangai mahina ka hoko mai, eiki koe mau lotu ia, pa mau te kaki ko toa pe kia te koe. Pako ke resi ho tau eiki ofa e tua ko tamai feohi pa moho lau maria ma oni.
ka po kina pa ke fa mo ya me ki mau tolu I ho hua fa pe si su ka ko mau fa mo ui amen and amen malo pito malo pito. Pues malo